Owan adehye mo kwa abadeba attention TV so eye mo ampiese mo do banana tele na magye mekunya kase wo attention TV so a mebe boro ensem no edi egu hom de bia me kasa attention TV de ni mapanko na ye de ebremu attention TV so ene asembe na eda epono so asabi me no ye ba be wono ntwetwede ene ene de ni etiguni de ene atija wo Kumasi Kumasi de ene de enye yizo Kumasi ose kromuma oti kokoso nanafo ne de ne ati jankasa ne be yoja ewo Kumasi me kanfo God's Revelation Ministry de amount aye prophet entry eda ano request entry eda no fefefe edman papa prophets ankasa de bia me ka se abrabom hwan na wo no ewo abrabom ma bibi kwobone a obetimi aka acho brana be hia prophet request entry 31st na ombroki nkonua emfama baby a wo wadwuma wo ye enkoyie aye bibi ewo ho brana be hu papa na onfa nti me bia wo kwadwuma ye se papa correct me chere se ukonko ni krampo na woton sika egumu no akonko no pe bibi na hede be fatum yenye ne try sa woton ade na sika no nye de be 31st be papa sa obetwe osram papa ekotwe osramo ewo him agbogloshi anase awoshi anase teshi disa wo awba na wodi wani ababe hu ne papa ebe na de na etwagu ewo Kumasi nsensem bi aba afa 21 years ababa hawa bi chese mumye nkohwe ne aye de be esi ewo Kumasi na yebe nsem no me wuram na yetwitwa na sire ne abasa na yede etu akokotwere bebia etwe mumye enkotie embra ne yekoso wo Kumasi me kura me yema hyeme ese ayi se uja ewo Kumasi ankasa mumye enkotie embra na mapon ejuma afrifie ya bachani na me fa ka e station kosi makro o fa na wan me fa o ye ni me opposite ya o fa de ka me fa chocho normal chocho kosi makro na abnormal chocho ne de ena kosi makro bachani nti me du makro na misie na taxi e na nipa baako abantie baako e white long sleeves oti front bachani na earplug session na sum timi de me share on the driver no my dream na driver so timi patron driver ne no see the front no the omeme na o show mo mani mu nchi say omo yes ti metina kanim na otina passenger na chi na otina driver na chi okay patron ti no unse brema UGC utimi fa chronom coin na utimi se fa new road tafo no say driver ne catch me say opa me traffic akwa o nti na yo awo na maame na ode ne coin o so pentema amon no so akohwe ne ma o ma stories nti odoja akofa UGC no odoja fa tafo coin na me say oh okay o yo awo dia tafo coin right patron me right utimi fa o ekobra na say ayi no new road no now akwakosi baby anana kwadwodesi Osborne Junction now wawuram sa me fa chani nti ye nimbe let's say like 5 minutes sa kwan so ma ye abodan na woro madwudwa so madwudwa ni na kwan ne dem me fa chani nti and a guy a different guy original or stop a can a different guy about the can nti obetime me fa 3 minutes and o pull out knife and scissors wonche patron say me for me phone e mano na me bie me bag him na me de phone no e mano na bo be 7:15 there about I'm not so sure about the time ti me 7:15 p.m. yes p.m. anymore ti me de phone e man no say me bobo me o say there o na mo duru fine mo fa new road no he na mo duru ya wo yes I come say kwan me she na nim so Intimi. Ba na enwura lungulu na muda so o main road ni. And the hen a trade second. No bet na mention the second person no be far car. Gina ho pa o shele gina on phone no nipa. Okay, into offer new road no. Offer one na second person mean so be free. No first person or at the front side in Pachani. Omo nyina ne nam. It's the second person no be free only a chain knife any scissors no. And a driver can say. One cash he was omo ye no me one can asema kan ya ne se na yo no awo na no de ne ko hospital no so o pentema be hwe ne ma if it one kasa bi ye kasa fa o phone bra no de asem no mo kan oye no se me for me phone e ma no
Na de man. Na me bie me bag na me de phone man. Me mo bo me password na me bo password. Me momo number, me momo. Na me se miniska o me nye adwuma. Na me bobo man, ti me bobo man no say no odidi matem. Chese. So kwasi aba oba ogina onika pre na me se pacho me nye adwuma. Na me se pacho me nye adwuma. Nti owie no, I was so quiet na I was here gum na my yedi say me living being me tikan him say as a part of me died. Ti me tikan him din me ni baby kwa na mo de me ko. To be honest. O ka se bo momo. Me momo. O na bo momo me boy an pa. Me bo man. E na o che ehwi nim no odidi matem. E no ka And I say, "It's be about me." And I'm missing patcho. And I so Bema Katika so go page my way. Okay, also Bema to say also go page my what pasri. And you map Nyansa somebody would. Now, cause actually now ready. Come here. Say then can you submit yo? Come away. Say na obisa me see current is kabi animo na me see phone nechi na 100 cedis na mabobo na me dia share me cover nim. Na me se mpacho no penny scare wo me ho nti obaji aje na me de man ti man kasa na oji ni na ma ye din na o kasa chese se me nim so no oji so obenya billions na me mo hwe me e dan na wo me ho obaji a oji so obenya billions bi wo me ho se me nim o the phone ko so your phoneless phone almost 3,000. Oh yes a dear phone iPhone XX. Akwajo phone aje. Pachani. I'm page my phone. I'm mobile phone. And you almost or do you know what happened? They drove off into I got so they pushed you from the taxi. No. Omo jinae na o piame. So I didn't know. When I could see from Kura. Dabi. Two of them. Mensa, but it's fine now. Not mensa the call kaka, but then it's fine. And I now Omudu. Tafo cemetery. I didn't even know. That means say Omofa Oba New Road in the street. And or sad dan and it said the Oba Swamiran about no. Pachani. Okay. Into Tafo cemetery. Ehona. Omuja misia me walkie echo my name kakwa and I met a girl or very young. I said friend mom na bisa say pacho hire him because me I didn't know the place. And I say pacho hire Tafo. Na me say sister me you know say yeah. Tina luckily obi chem ten say this nation me trousers na nation minim. And na me defa car coffee. Hey, I say mo my team. Wano no catch us about the cell sick and now so guys a bear mark canteen to sell. Also, akwadwo dwuma we na we. Say the basis. But say hono any station. Oh, na meju station. Macro station wo hono. But then when say na Q kakao hono me bi wo ha be man UGC any offer car ko bu a Q kakao nti me imagine by the time me taxis na be gina e be ju hono e be ma me nya beautiful nti me stani baby a bread for na ya no mu gina no na me fa car okay what filling station abo ni mu kakra me pa chawani na me fa car no o yi scissors any knife my oh Omai ade hye mesama makwaba ade eba attention TV so ayemo amodoba mo PSC radio and TV presenter baba na maji mekunya kase amadenden se ya me pro ensem no edu egu ho ade emam mu am kotie ne ekoso ewo Kumasi de na meni nyamfi ye ti se minim se sa ne ma na eni Kumasi sa Kumasi utimi yo bibia na wa de be no aba Kumasi fo bebere ba akra na ye omutimi krant na akra nche so mo ye de bo mko because enkran kro no akasa tebere mu de akra ha na obehun champion ata ha enkran fo na eti kro no so ankasa e wo ye o man Ghana ha so ene ye koda sorry ya ene Kumasi susu de se edi atese human kasa eye 21 years lady oba 21 on sheda nyisa wo kan story na esi wo Kumasi pamucho mesre mu kasa mu hwe mu si ye take Christmas ye ba be ko ye se akronfofo no ma ye word omo de omo ma ye nhusa mu pese omo do omo nsa
ebeye bibi na sebi ni otwe sekan so no ye de be owu sekan ano obakotwe sekan na obakotwe etuo se odi kwakọ wi obi e bia na da de no sebi uko wi ade so na nyame ani wu hu efusente se na pay na se waji wani so na oda fa wonsa eye ejuma na pa bibi ye wa akọ hia ukwanhia wuo ye bibi na ye de be nenye bibi ekọ wano na jai krono no uko wi ade na one day e paw na okwa asembe na okwa kire nyame ene Awurade me ko wi ade ene e de ma be pse enye sa na enwi ade pa adwuma bi na fa ho sai na didi because we say wona na wabrent unye bibi di akase ma bre me bre so aduane na me ye de ben na me di no onyame onye okese onyame ofa wisi emfiri adumu enko adumu onyame emma ho ban se ofifi na wokọ wadwuma na wasọre na wosa ehwe me wo attention tv so me pa mo chewa mo subscribe channel ne mai na mo share your videos ne mai na mo fa mo comment and na mo like videos no my executive producer and me share mu nyina nyame won sha na onye kese makramo na se ne esa me share attention tv so